Mungu hafurahishi tu na kitu ambacho unakifanya. Yeye anachoangalia pia ni sababu inayokufanya wewe ukifanya hicho kitu, kwa sababu unawezekana kabisa ukawa unafanya kitu kizuri lakini wewe mwenyewe ukawa na nia ambayo si nzuri. Yani inawezekana kabisa ukafanya kazi ambayo ni kazi kweli ya Mungu, lakini ndani yako ukawa na makusudi ya kutafuta umaarufu, kutafuta kukuza jina lako, kutafuta faida, kwamba uonekane wewe ndio umefanya vizuri kuliko watu wengine, kwamba uonekane wewe ndio bora zaidi, kwamba uonekane wewe umewashinda wengine. Unaweza kabisa ukawa unafanya kitu kizuri, lakini kama motive yako ya ndani, msukumo unaokufanya wewe ufanye hicho kitu usipokuwa sahihi, jambo hilo huwa sawa na bure kabisa mbele za. Kwa Mungu haangalii tu unafanya nini, anaangalia na kuchunguza kwamba sababu gani inakusababisha wewe ufanye hicho kitu. Inawezekana ukawa unafanya kazi ya Mungu lakini lengo ili upate fedha. Inawezekana ukawa unafanya kazi ya Mungu lakini lengo ili upate title. Inawezekana ukawa unafanya kazi ya Mungu lakini unatafuta umaarufu. Inawezekana ukawa unafanya kazi ya Mungu lakini una mashindano, unataka uwe bora kuliko mtu fulani unayemjua. Kwa hiyo Mungu anaangalia motive, kitu ambacho kinakusukuma wewe kukifanya kitu chochote cha kimungu ambacho unakifanya. Hicho ndo kitu ambacho Mungu pia anakizingatia sana. Kwa hiyo usihangaike tu kufanya kwamba unafanya hivi unafanya. Chunguza kwanza nia yako ya ndani, ni jambo gani limekusababisha wewe ufanye hicho kitu. Kama ni mapenzi yako binafsi, jambo hilo huwa sawa na bure kabisa mbele za Mungu, hata kama unafanya kweli kazi ya Mungu. Lakini kama it's for personal gain, hicho kitu kinakuwa nothing.